macaburnya pangimangan Dewa Ratu Agung riwaune meklap kecingak okane wau rauh sinar ngagegison nyak jaging turmaning nyapen temangan titian mas icene wuduh dewa pianak bape mas bapune sing jadelen tuah idewe kudang tibangan dewa mairi bakudang tahun kape sepertinggali dewa ngalain anak ibuku bape mangoreng meme kesaratan manah titiangitan sios bape pingkalih meme pacang nguningaya ngatur rakdik lacur titian sinak mati sake maon bapu ampurayang bisa sampunan kadi katang game kayun bapune yen pet pade kuci wadahe sikian titiange sinah titiang jaga madem bapu pingkalik meme yane ngungu yen pade sadie suwece ide sangyang paramotita hering dewek titiange si depet titiang mulih dadi agon ngadag jaga pikulih titiange dados anak agung nyengcengang jagat cendeke nedungin iri kiring jagate sapunike bape pingkalih meme ya majulu ka Mesir pura sekadi pangkah cumangkah manah titiange bape memuatan pisan titiang jaga luas ke jagat Mesir pacang masa sentok ngaduwiku ring sang putri inik titiange masa sentok puniketan sios nyentokang daging kapenitan majeng ering anak istri jegek malih nih mapannya
wawasa punika atur dane wayan tam-tam nemangkin digelis serki kecawis antuk bapan dane ne ya. Bapu awangi uduh pianak bapu ane mule sayangan bapu kapitui iya nak itu bukraos ceningnya ane busan den malu mandek akejep semang dewa ane mani pinehin malu sekancan pepineh ceningane peteng tuilangan apang kapi galang nah ien subuh galang samplah nyidayang bencening luang pajang magagebu yen subuh nyidayang bon cening nyamplahan pepineh ceningina kalau ditu lautang cening lautang mejalan magegebuk cening babarone to arapan nyeni dewo pariampah ingetan cen kenehiane madan degdeg cen kenehiane madan inget tuangoni dewo pengarap anggon menandingin bumi sewireh pepinehiane degdeg tu nyidayang bakal angon mesentok angon metanding ngelawan anak lu nak itu cening Sina ipun yen subuh nyidayang nyeni dewa bengingetan ngemanghang tu pepinehiane jati degdeg adah sinah bolong kenceng tu bapengenehang Tuanen tabak kemusokalah sing nyenbuin ni dewa perlu ngabu senjata lelan depan tonden tebek musuh kesinah bakal ngasor ngayuh teken cening nah wangine tan ucapan inggih yen mung pokayunan dane wayan tam-tam pingkalih bapane sampun presida medeg-degang ical punika kau depan samang sampun koja penampi sampun kegentosin antuk pekayunane sane galang samplah tanpa sing-sing meme bapa nyane osah makawanan bab
bapan dan ini makemiwah memene mekumpul ne mangkin mo paituhan nah Banalah curi Tidong gigi Hani buat syarat paiguman dan ini transios harian cuk diaturokan ien pada ada ke kasor sinah bakal mati iya apa anggon mama kalingin nah suwireh itu menbukunya ini kengken rasa apa patut bang pianake apang side menang kepisagan lanang waduh nenten sandang malihin puniki lanang wadu bapu kelawan memene anak sampun cager sampun kapiandel yen ring pepineh nene lanang oleh jaran Bos bapane puniki sampun ngerkini kolihang tatu luwih-luwihing tatune sampun ke pekolihang nenek lo oleh kulambi iya diastun memene taler pateh kering bapane taler sampun mikolihang kau taman sastra nih saking patut lantaran dan ini sarang kalih mikolihang sarin takune mudasaran tuk popolosan ya waktu ya pada menyandayang awak maka sami medasar purun ngantos nyakitin dewek sapunike antuk kedane ngerereh minekadine punike jeneng bagus mas ibab ngeraris nganike bapane uduh jeneng pianak bape mas bapone dewa nejaran luas tegakin nane ada merupa piteket bapone karep teken cening denyen cening ling sarin tatune sarin sastrene doang oni dewa dasar luas kundaline yo tekekan denyen dewang sabtu apin semare dudune bagusan tuh dampah pang dekat ngeliat
baru anggen macuti sing jelen ane pinake angon cening tungtung do keingetane kepaghang pepinehe do angoni dewa tungtung pangalah haripu sakti yen kapineh ban bape yen subuh kenyen dewa nyidayang anutin raos bapene nah cagrang tuh cagrang pesan ya diapin sakti ririh mesehe sinah kalah memenyane mawe baju mandek piteket bapane memangkin memene malih ngawuhe mapi deket darki malih akedih anggen ceneng apeng melang nah gitu nyen cening pianak meme de nyen cening sap apul wir pi deket bapune ani busan tu anggon mekejangin tuh bajune kanci denyen cening sap manut ka di baos bapan ceningian itu ni semari nerieun tu kekeng pesanyen de pesan bang meliah ke sisi apa tesampun tuah benamun tuan miming raos teken cening pragat untuk pragat cening pragat cening pakane raja semua marga memang kinayatan dan niwayan tam-tam pun kepacang memargi iya dan ucapan maring jalan antuk sangawi puniki nenten je kebaos mungwing pemargan dane wayan tam-tam rawa maring jagat Mesir unayang titiang sampun napak erki arauh dan wayan tam-tam ring penegara Mesir dadiannya buka tujuan sadia pemargan dan ini sedang beci kepisan sepengerauh dan ini rike Raden Dewi
pada kemije ide make tedung jagat Mesir mumpung malu kiri kering jabayang itu kali bau dan dosa menten wenten doh ke sarengin antuk sekancan paru bau dandan ide ne make sami ya ngawilang pemenang ditu bebuatan idene puni kering jabayang wantah ngawilangan kemulihan dan ini sane sampun kepekulihan dane tamatang mamitan lugrang alih kuning ayang titiang dane wayan tam-tam digelis ne mangkin dane sahengod nunas elugarahe dane ya kagiat sewatu menangkil ring wau dane wayan tam-tam nunas luger dewa ratu sekadi katang kamu teng kejut para kayun manah ide dane ne sane nangkil lirike baca burbur sahe gisu gelis serkine dunan mecpur menyapa sang wau praptu nyapen mine kadi dane kiwayan tam-tam sang wau rauh punike